Neva amaze guhakana yuko igihugu cye kitigeze gikorana na FDLR, ahubwo arahindukira ahita ashinja igihugu cy'u Rwanda yuko gitera inkunga umutwe wa Red Tabara. Tubutse yuko umutwe wa Red Tabara ari umutwe urwanya ubutegetsi bwa hariya mu gihugu cy'u Burundi. Aya makuru yakoze ne gatanu kuri gatanu. Ikindi turugaruka kuri situation ikomeye cyane. Ikizungerezi cyangwa se umukobwa mwiza uturutse mu gihugu cya Canada yamaze kuba joininga umutwe wa Red Tabara, aho bivuga yuko agomba azanye amafaranga menshi cyane agomba gufasha uyu mutwe kugira ngo urebe uburyo ki ukura Neva ku butegetsi cyangwa se Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ndaje mbikugezeho gatanu kuri gatanu. Mugenzi we Tshisekedi Kinshasa nawe amaze kuvuga yuko rwose umutwe wa FDLR wamaze kuba uhabwa ubuzima gatozi mu gihugu cya Kongo, aho genda ukora ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko ubwo ukavuga yuko ari ibikorwa by'iterabwoba apana ibikorwa byiza. Byamaze kuba bigaragara yuko umugabo yamaze kuba yerura kuba akorana n'umutwe wa FDLR. Bivuga yuko uyu mutwe ushobora kuba ugiye no kujya uhabwa amafaranga menshi cyane, abasirikare babo cyangwa se ano mabandi akajya ahembwa amafaranga angana n'ay'igisirikare cyangwa se n'ay'abasirikare b'igihugu cya Kongo. Urumva yuko ibintu byamaze kuba bifata intera, aho bano bagabo bombi bamaze kuba bavuga yuko ahubwo igihugu cy'u Rwanda cyo gikorana bya hafi na Red Tabara mu by'ukuri, kandi ugasanga bo barimo baragenda bitarutsa kuba bakorana n'umutwe wa FDLR. Uyu mutwe tubutse yuko ugizwe n'abasize bakoze jenoside hano mu gihugu cy'u Rwanda yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ndaje mbikugezeho gatanu kuri gatanu. Muri Mirimba ibintu byamaze kuba bifata intera nyuma y'abarundi bamaze kuba bicwa bikomeye cyane. Umugabo wita Sultani Makenga atangaje iki? Ese mu gace ka Baraka ho cyangwa se muri teritwari ya Baraka hano muri teritwari ya Fizi bimeze bite? Ndaje mbikugezeho gatanu kuri gatanu. Ikindi kandi turagaruka kuko situation ikomeye cyane, MDP twirwaneho M23 bamaze kuba bigarura ikibaya cya Mpurendoro zizi cyangwa se ahangaha muri kino kibaya. Bivuga yuko na kano gace ka Kabunambo isa ku isa ushobora kujya kumva kamaze kuba kagera mu maboko y'abano bagabo bombi, ngo tuvuga umugabo bita Sultani Makenga ndetse n'umugabo bita Fred Kaniki. Ndaje mbikugezeho gatanu kuri gatanu. Ikindi kandi tugaruka kuri situation ikomeye cyane ahangaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ntabwo birize kora kubera ko umujenerali ukomeye cyane ashobora kuba ari butabwe muri yombi bitewe n'amagambo yavuze. Umugabo bita Evariste Ndayishimiye arimo aragenda yikiza abagabo batavuga rumwe cyangwa se batamushyigikiye kugira ngo bizamufashe mu matora ateganyijwe umwaka utaha cyangwa se umwaka 2024 hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ikinshasa naho ibintu byamaze kuba bifata intera nyuma y'abagabo bita Martin Fayulu wo bita Augustin Kabunda, nyuma y'uko ahagarikiwe pasiporo ndetse no kuba atasohoka igihugu cya Kongo. Bikaza kuba bigaragara yuko umugabo ari mu mazi abira, kandi mu by'ukuri kagaragara yuko yashakaga kwerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse no mu gihugu cy'Ububiligi, ariko bikagaragara yuko pasiporo yamaze kubifatirwa uyu mugabo atemere kuba yasohoka igihugu. Ese bano bagabo bo bafashe izihe ngamba? Bivuga yuko bamaze kuba baha deadline umugabo bita Tshisekedi kuba yakwegura ku butegetsi cyangwa se bakamukuraho shishe itabona. Ndaje mbikugezeho gatanu kuri gatanu. Muri teritwari ya Masisi situation imeze gute nyuma yuko Wazalendo, FDLR, P5 ndetse na FARDC utibagiwe n'abarundi bamaze kuba bavuga yuko bagiye kwigarura ibice bigiye bitandukanye hariya muri teritwari ya Masisi? Ese n'utuye duce bashaka kwigarura? Ese bafashe izihe ngamba? Ese umugabo bita Sultani Makenga wateganya iki nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo hariya muri teritwari ya Masisi ndetse bikaza gusiga intare za Sarambwe zigarura utundi duce? Ndaje mbikugezeho gatanu kuri gatanu. Ikindi kandi turugaruka muri teritwari ya Fizi. Muri teritwari ya Fizi hano muri Baraka ibintu bishobora kuba bigiye kuba bibi cyane nyuma y'umugabo bita uyu mugabo cyangwa se uyu mujenerali wa Wazalendo wamaze kuba adekarane nyuma y'uko M23 murashe ikamuhusha. Uyu mugabo nawe yaje kuba avuga yuko rwose agomba kuba yakihorera ku buryo bukomeye cyane, aho bano bagabo bamaze kuba murasa amasasu ageze kuri atatu mu nda, ariko akaza kuba arokoka, akaza kuba yitabwaho na FARDC, akaza kuba avurwa agakira. Uyu mugabo nawe yamaze kuba avuga yuko agiye guhemukira umugabo bita Sultani Makenga n'abasore be. Ndaje mbikugezeho gatanu kuri gatanu. N'andi makuru yose nakugejejeho ndaje nyabagezeho. Amasuhuza abantu bagiye badukurikiye ku migabane igiye itandukanye tuvuga hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru yose z'uburengerazuba, utibagiwe n'umujyi wa gatanu wa Kigali. Kambasuhuze mbabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe kandi imirimo yose murimo Imana ibaho umugisha. Tuza abantu bari mu Burundi, muri Kongo, muri Tanzania, muri Kenya, muri Uganda, abantu bari muri za Zambia, za Mozambique, za Malawi, aho za Angola hose. Tuze abantu batuye muri South Africa cyangwa se muri Afrika y'Amajyepfo, Afrika y'Uburengerazuba, utibagiwe na Maghreb cyangwa se Afrika y'Amajyaruguru. Mbasuhuze mbabwire ngo jambo sana kandi namwe ko muri cyane ibintu by'agaciro. Tuza abantu bari mu ntara ya gatanu ya diaspora cyangwa se abantu batuye Bwota Masimbi, twavuga nk'abantu batuye mu bihugu nka zo Sweden, Germany, Belgium, France, Italy, abantu batuye za Britain, za Hungary, za Czech Republic, abantu batuye za Denmark, za Sweden, abantu batuye hano za Britain, abantu batuye muri Spain, abantu batuye mu Butaliyani, abantu batuye mu Bugiriki cyangwa se Greece, abantu batuye mu bihugu bigiye bitandukanye byose byo ku mugabane w'Uburayi.
abwiye ngo amahoro y'Imana bane namwe kandi nizere ko namwe mumeze neza cyane. Suhuza abantu bari muri states zigiye zitandukanye haba muri Amerika, dusuhuza abantu batuye za Tennessee, abantu batuye za Kansas, za Maine, abantu batuye za Texas, abantu batuye za Boston, za Michigan, Las Vegas, abantu batuye za Washington DC umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, suhuza abantu batuye za Los Angeles California, abantu batuye za Philadelphia, utibagiwe n'abantu batuye za abantu batuye za Ohio, mbasuhuza mbabwira ngo jambo sana kandi namwe kuba munkurikirana ni ibintu by'agaciro cyane. Ntabwo nibagiye abantu batuye muri Canada mu bihugu muri province zigiye zitandukanye, twavuga nk'abantu batuye za Alberta, za Vancouver, Montreal, Ottawa, Alberta ndetse na Niagara, mbasuhuza mbabwira ngo jambo sana kandi namwe kuba munkurikirana ibintu by'agaciro cyane. Kansuhuza abantu batuye mu bihugu byo muri Aziya. Ejo umuntu wo muri Aziya yaranyandikiye ambwira ati akose muri Aziya kuki utajya udusuhuza dupiki. Kansuhuza abantu batuye muri Philippines, abantu batuye muri Indonesia, abantu batuye muri Thailand, abantu batuye muri Singapore, abantu batuye ahangaha rwose, abantu batuye za Bangkok, abantu batuye hariya za Mongolia, abantu batuye za Saudi Arabia, Qatar, abantu batuye mu Bushinwa, Russia, abantu batuye mu Burusiya, China ndetse na South Korea, utibagiwe n'abantu batuye mu Buhinde, basuhuza mbabwira ngo jambo sana kandi namwe kuba munkurikirana ni ibintu by'agaciro cyane. Nsuhuza abantu batuye ku mugabane wa Australia, ntago nabibagiwe, by'umwihariko abantu batuye mu mujyi wa Sydney ndetse n'umujyi wa Melbourne, basuhuza mbabwira ngo jambo sana kandi namwe kuba munkurikirana ibintu by'agaciro cyane. Ariko ntaratangira amakuru, nyaboneka niba ugeze hano kuri Chris Empire, ikintu nakubwiye cya mbere ni ukora subscribe ukano kunzajya kugira ngo muri kuno kwezi kwa munani twuzuye 10,000, ikindi ukoresha ndetse na comment kugira ngo amakuru meza kandi yizewe uzajya wakurikirana no kuri Chris Empire, utibagiwe n'ikintu cy'ingenzi gituma YouTube idore komanda se amakuru ashakabasha kugera kure, ikintu bita like ni ingenzi. Yabateguye no kugezaho amakuru, nitwa Chris Mbaye, ikaze kuri Chris Empire. Atangiye mu gihugu cy'u Burundi, ibintu byamaze kuba bifata nirera. Uyu mugabo bita Evariste Ndayishimiye amaze guhakana uburyo ki igihugu cye cyakoranye na FDL ndetse na n'uyu munsi kirimo kirakorana na FDL, ahubwo arahindukira ahita ashinja igihugu cy'u Rwanda uburyo ki kirimo cyagenda gitera inkunga umutwe wa Red Tabara, tubetse yuko uyu mutwe ari umutwe ukomeye cyane urwanya ubutegetsi buriho cyangwa se urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Tubetse yuko uyu mutwe wamaze kuburahirira indahiro ikomeye cyane yuko uyu mugabo bita Evariste Ndayishimiye atazongera kwiyamamaza manda iteganyijwe umwaka wa 2027 hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ukabona yuko uyu mugabo nawe amaze kuba yitegura, yamaze kuba hindura guverinoma yose, ashyiraho abajenerali bagomba kuzamushyigikira ndetse ashyiraho n'umutwe udasanzwe ugomba kuzajya ugenda ukurikirana abatavuga n'umwe n'ubutegetsi bwe cyangwa se abagenda bamurwanya hose. Mwagiye mubona abantu bagiye bapfira muri bino bintu, mwagiye mubona abangaba ba Gabi Bugaga, mugenda mubona bagiye bafungwa. Uyu nguyu wahoze ari umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, uyu nguyu bita bano bagabo bose bagiye bafungwa bazira amahere cyangwa se bazira ubusa bitewe nuko bashakaga kubyimbya umutwe. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi bivuga yuko uyu mugabo bita General Prime Niyongabo nawe yamaze kuba arogwa ariko arimo aragenda akira gake gake. Byamaze kuba bigaragara yuko ikintu kijyanye n'uburozi kirimo kiravuza ubuhuhara mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko mu butegetsi bw'umugabo bita Evariste Ndayishimiye. Tubise yuko uyu mugabo ntago ari we wa mbere uruzwe, kubera ko uwo bita Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi, nawe yaje kuba arogwa ariko aza kuba avurwa arakira. Urumva yuko mu gihugu cy'u Burundi uburozi burimo buravuza ubuhuha. Umugabo bita Evariste Ndayishimiye arabamara sinkubeshye da, arabamara umuntu wese utarimo ashyigikira imipango yo, utarimo ashyigikira uburyo ki agomba kwiyamamaza kugira ngo azayobore igihugu cy'u Burundi, agomba kuba yahura n'ingorane cyangwa se yahura n'ingaruka zikomeye cyane. Tugaruke kuri aya makuru avuga yuko rero uyu mugabo yamaze kuba hakana byeruye rwose yuko atigeze akorana n'umutwe wa FDLR. Uyu mutwe tubutse yuko ugizwe n'abasize bakoze jenoside hano mu gihugu cy'u Rwanda mwaka w'1994 bakaza kuba bahungira mu gihugu cya Kongo, aho bamaze imyaka 32 yose babundabunze bagenda bakora ibikorwa, ndetse bakaba bafite umugambi wo kuba baza gutera igihugu cy'u Rwanda ndetse bagakuraho ubutegetsi, bafatanyije n'igihugu cya Kongo, igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Bubiligi, igihugu cya South Africa, igihugu cya Tanzania, igihugu cya Angola ndetse utibagiwe n'abandi bose bagiye babashyigikiye. Tutse yuko uyu mugambi bari bawufite ubwo bagiye bagapakira ibitwaro bikomeye cyane ara ku kigo cy'indege cya Goma, ariko bikaza kuba bigaragara yuko umugambi wawe waje kubupfuba, bakaza kubavuga yuko ari byari ibikoresho bya MONUSCO ndetse ukaza kuba bavuga yuko ari ibikoresho byagomba kurinda umupaka. Ariko ukavuga tse ibikoresho bingana kuriya babipakira ku mupaka kugira ngo bigende bite, cyangwa se babishyira ku mupaka kugira ngo ibintu bize kuba byagenda bite. Uyu mugambi waje kubupfuba rero, baza kuba bawimurira mu gihugu cy'u Burundi, aho barimo baragenda bajyana za FDLR buri munsi, bakajyana za Wazalendo, bakajyana za FDLR, bakajyana za P5, bakajyana by'umwihariko na Special Force ya Hibu yamaze kubigera hariya mu ishyamba rya Kibira ndetse na hariya mu Kirundo hafi y'imipaka y'igihugu cy'u Rwanda, aho banagabo biteguye isaha ku isaha kuba
bakwinjira mu gihugu cy'u Rwanda ngo bagakuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nababwira ngo aho ngaho ni ukurota umuntu agenda, cyangwa se ni ukurota uhagaze. Reka tuva kuri aya makuru tujye kuri iyi nkuru ivuga yuko umujenerali ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi ashobora kwisanga mu mazi abirana nyuma yuko yavuze yuko umugabo bita Evariste Ndayishimiye adashoboye, ahubwo yafashe igihugu cy'u Burundi akigira akarima k'intambara, ndetse akanakagira akarima cyangwa se akagira akarima k'imirwano, aho bigaragara yuko igihugu cy'u Burundi kiri mu mazi abira. Tubitse yuko igihugu cy'u Burundi tuvugana muri mu butayu cyangwa se munsi y'ubutayu bwa Sahara nicyo gihugu gifite ubukungu buhagaze nabi. Ubwo twahera nko ku bijyanye na peteroli ndetse na essence. Igihugu cy'u Burundi baze yuko abafite imodoka za private kugeza ubu ngubu barimo barajya ku ma station bashaka essence bakayura, kandi mu by'ukuri mwibuke uyu mugabo atorwa mu myaka 6 ishize, ubwo byatoye 2020 hara muri covid. Uyu mugabo yishije Abarundi yuko agomba gufata ibijyanye no peteroli, gaze ndetse na essence akabivana kuri 25 akabigeza kuri 35. Urumva yuko ari percentage iri hejuru, ariko nta na kimwe yigeze akora, ahubwo bigaragara yuko igihugu cy'u Burundi niyo cyari gifite cyamaze kuba kiyikoresha iza kuba ishira mu bubiko, byamaze kuba bishyira Uburundi cyangwa se byamaze kuba bishyira ubukungu bw'u Burundi mu kaga gakomeye. Ikindi kijyanye n'inzara mu gihugu cy'u Burundi kiravuza ubuhuha, ugashyiraho yuko abaturage nta biryo bafite, ugashyiraho yuko abaturage bahabwa serivisi zihambe cyangwa se serivisi zihenze cyane, nka serivisi z'ubuvuzi, twavuga nka serivisi z'ubwishingizi zihariya mu gihugu cy'u Burundi zirimo zirahabwa umugabo zigasiba undi, cyane yuko abaturage cyangwa se rubanda nyamwinshi hariya mu gihugu cy'u Burundi barimo baragenda bahabwa serivisi mbi cyane, bikagenda bishyira mu kaga igihugu cy'u Burundi ndetse n'ubukungu bwabo. Bagiye mubona ibintu bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi barimo bagenda bihabera nyuma y'uko umugabo bita Evariste Ndayishimiye afashe icyemezo gikomeye cyane cyamaze kuba kinarakaza abaturage cyo kwemera za FDL na za P5 ndetse n'abangaba ba Wazalendo kuba bajya kuvurirwa mu gihugu cy'u Burundi, kandi ugasanga bano bagabo amafaranga yose bakoresha ni leta y'igihugu cy'u Burundi iyishyura. Ukabona yuko ku Barundi muri rusange ntabwo bibashimishije, kubera yuko uyu mugabo nawe arimo aragenda uburyo yubatse systeme y'uburyo ki agomba kwereka umugabo bita Tshisekedi yuko amuri inyuma, ndetse bikanamufasha we kuba yagenda yisahurira amafaranga hariya mu gihugu cya Kongo. Byamaze kuba bigaragara yuko bamwishyura hafi miliyoni 10 z'amadolari ku basirikare bari mu gihugu cya Kongo barimo barahangana na M23. Ariko ukabona yuko ku Barundi muri rusange nta kintu na kimwe babonaho. Reka tuvango mu gihugu cy'u Burundi tubirekere neva n'igihugu cye, ubwo nta kundi nyine tujye kuri mugenzi we Tshisekedi. Uyu mugabo nawe amaze kuba atanga isomo cyangwa se amaze kuba yerura yuko FDLR ishobora kuba yarahawe ubuzima gatozi hariya mu gihugu cya Kongo nyuma y'imyaka 32 bano cyangwa se n'umutwe witwaje intwaro uri mu gihugu cya Kongo, aho ugenda ukora ibikorwa bigiye bitandukanye, ibikorwa by'iterabwoba, kugenda isahura, ifata abagore ku ngufu, igashimuta ingimbi cyangwa se igashimuta abana bageze mu myaka cyangwa se y'ubukure b'abakobwa kugira ngo bajye kubagira abagore, ndetse igashimuta n'abana b'abahungu bari mu ngimbi kugira ngo bajye kubinjiza muri uyu mutwe witwaje intwaro ahangaha mu gihugu cya Kongo. Uyu mugabo rero yamaze kuvuga yuko rwose igihugu cyangwa se FDLR yakoreye igihugu cya Kongo ibintu byinshi, ndetse byamaze kuba bigaragara yuko barimo baragenda bahabwa n'amafaranga menshi cyane kugira ngo barwane na M23 y'umugabo bita Sultan Makenga ndetse na MDP twirwaneho y'umugabo bita Fred Kaniki. Ikindi kandi bigaragara yuko iyi FDLR yamaze kuba inahabwa inifomo mu bice byose irimo yagenda ihanganamo, ndetse n'amafaranga bijejwe akomeye cyane, ndetse n'imbunda za leta. Urumva yuko hagati y'igihugu cya Kongo, hagati ya FARDC, hagati ya FDLR hari imikoranire ikomeye cyane imaze imyaka 32 ijya imbere. Ariko yajya mu mahanga cyangwa se uyu mugabo yasohoka igihugu akavuga yuko FDLR adakorana nayo, akavuga yuko FDLR itaba mu gihugu cya Kongo, kandi mu by'ukuri imaze imyaka 32 iri hariya mu gihugu cya Kongo, aho ifite umugambi umwe n'ibihugu bigiye bitandukanye wo kuba batera igihugu cy'u Rwanda bakabasha kuba bakuraho ubutegetsi ngo bakabohora urubyiruko rwo mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko twabwiye yuko rwose urubyiruko rwo mu Rwanda ntabwo tuboshye, tumeze neza cyane, turimo turarana icyateza imbere igihugu cyacu. Reka tuba ngo twekeze kuri tere y'imirwano ahangaha muri kano gace ka Rurambo. Ibintu byamaze kuba bifata inirane nyuma y'Abarundi Wazalendo FDLR P5 baje kuba bazinduka bavuga yuko bagomba kuba bagaba ibitero kuri M23, ariko umugabo bita Sultan Makenga aberetse yuko ari intare, aberetse yuko atoza intare, aberetse yuko abahungu be bari amavubi baza kuba bahakubitirwa ku buryo bukomeye cyane. Bigaragara yuko kano gace ka Rurambo gashobora kuba kakigarurwa
n'intare za Sarambwe. Nyuma y'uduce tugiye dutandukanye twamaze kuba tujya mu maboko ya bano barwanyi cyangwa se ya M23, bikaza kuba bigaragara yuko rwose umugabo bita Sultani Makenga atiteguye kuba yahagarika intambara, atiteguye kuba yahagarika urugamba kugeza afashe ino teritwari ya Fizi ndetse na kano gace ka Baraka. Reka tuva ngo turimo turihuta tujye muri teritwari ya Fizi, by'umwihariko muri Baraka. Abarundi bongeye kubongera ingabo ku buryo bukomeye cyane, bivuga yuko bagomba kuba bagenda bashaka uburyo kibigarura uyu mujyi wa Baraka. Nyamara mu by'ukuri ugasanga uyu mujyi wamaze kubugotwa n'intare za Sarambwe cyangwa se na M23, aho nabo bamaze kuba bongera ingabo ku buryo bukomeye cyane, bikaza kuba bigaragara yuko hano hagomba kuba habera urugamba rw'injyanamuntu cyangwa se urugamba rw'ishiraniro. Nyuma y'Abarundi bamaze kuba bicwa ku buryo bukomeye cyane, bikaza kuba bigaragara yuko ahangaha nta mikino ihari, bitewe n'uko ku mpande zombi nabo barimo baragenda bacungana, ukabona harimo tekinike na taktike zikomeye cyane, ku buryo hano hashobora kuba haba uwize urugamba neza ari we ushobora kuba yakwegukana kano gace ka Baraka cyangwa se hano muri no teritwari ya Fizi. Reka tumwe twekeza ahangaha muri teritwari ya Masisi. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo, muri iki gitondo hongeye kuba haba imirwano ikomeye cyane hagati ya Wazalendo, FARDC ndetse na M23. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane, ubwo Wazalendo ndetse na FARDC bashaka kwigarura uduce tugiye dutandukanye twari muri teritwari ya Masisi, ariko bakaza kuba baberwa ibambwa na ba sniper ba M23 ndetse na special force y'umugabo bita Sultani Makenga, aho barimo baragenda bashaka uburyo kibasukura bakavana abarwanyi bose muri no teritwari ya Masisi, nk'uko byamaze kuba biba muri teritwari ya Minembwe. Mwibutse yuko muri teritwari ya Minembwe rwose ubu ikintu kijyanye n'amahoro cyo itambarare, nyuma y'imirwano ikomeye cyane yamaze hafi ukwezi kose barimo baragenda barwanira muri teritwari ya Minembwe, bikaza kuba bigaragara yuko ahangaha no muri teritwari ya Masisi umugabo bita Sultani Makenga nabyo aribyo ashaka kuko cyangwa se ari systeme ashaka kubaka ikomeye cyane, uburyo ki agace kose cyangwa se ino teritwari yose arimo aragenda afata, arimo aragerageza uburyo ki ayiha umutekano, nk'ibyabaye za Goma, za Bukavu, mu bice bigiye bitandukanye intare za Sarambwe zirimo ziragenda zigenzura. Reka tugaruke ku makuru akomeye cyane, bivuga yuko umujenerali wa Zalendo yakubise agatoki kandi avuga yuko rwose nawe agomba kwihorera ku buryo bukomeye cyane. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane umugabo yaje kuba arasirwamo, uyu mugabo yaje kuba avuga yuko nawe agomba kugenda yihorera ku buryo bukomeye cyane, aho yavuze yuko agomba kwica abasirikare benshi b'umugabo bita Sultani Makenga kugira ngo amwereke yuko nawe ku rugamba ameze nabi cyane. Urumva yuko rero ku ruhande rwa Wazalendo tubise yuko muri runo rugamba Wazalendo imaze kuburiramo abakomanda bakomeye cyane, ngaho abakoroneri, aba brigadier general, ngaho abamajoro, ngaho abajenerali barimo baragenda babaturitsa, ariko hari umujenerali umwe wahishe izina wavuze yuko rwose agomba kugenda agaba ibitero bikomeye cyane mu birindiro byose bya M23 ndetse akaza kwica abasirikare benshi b'intare za Sarambwe. Ariko namugira inama nkamubwira ati rero umwana bamushimagije kwiruka arirukanka arenga iwabo. Uyu mugabo nta buhanga afite bukomeye buruta abamubanjirije bamaze kuba bicwa, bamaze kuba bategeshwa indege ibajyana iwabo wa twese. Mwagiye mubona abajenerali benshi bagiye bapfa ku ruhande rwa Wazalendo, ukabona yuko ari ibintu umugabo bita Sultani Makenga amaze kubategura, kubera ko niba ushaka kwica inzoka ugomba kuyikubita ku mutwe cyangwa se ukayica umutwe kugira ngo ndetse ukayikubita ku mutwe ukayikubita n'umurizo kugira ngo wereke cyangwa se uyice neza uyihure. Uyumva yuko rero yamaze kubafata bano bagabo bapangaga urugamba bose, aza kuba abategesha indege bajyana iwabo wa twese cyangwa se abategesha indege bajyana iwabo wa Rema cyangwa se iwabo wa Satani. Biza kuba bigaragara yuko arimo aragenda aca intege igisirikare cya FARDC, Wazalendo, FDL, P5 ndetse n'abo bafatanyije bose. Reka dusoze kuri aya makuru avuga yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari i Kinshasa bamaze kuba bakubita agatoki ku kandi, nyuma y'umugabo bita Augustin Kabunda cyangwa se umugabo bita Delice Sanga waje kuba afatirwa passport hariya mu gihugu cya Congo, bikaza kuba bimubuza kujya mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse no mu gihugu cyo mu Bubiligi, avuga yuko yari afite gahunda ikomeye cyane n'abagabo babazwa hariya mu gihugu cy'Ububiligi ndetse no mu gihugu cyo mu Bufaransa barwanya ubutegetsi bw'uyu mugabo bita Tshisekedi. Bikaza kuba bigaragara yuko yafatiriwe atemerewe gusohoka igihugu cya Congo, ndetse byaje kuba binagaragara yuko yaje kuba simbuka impfu zikomeye cyane, aho ibintu byamaze kuba bifata inira. Bano bagabo nabo bamaze kuba baha iminsi ikomeye cyane uyu mugabo bita Tshisekedi yo kuba yava ku butegetsi bitari byaba nabi. Tubitse yuko baje bungana umugabo bita Joseph Kabila kuba yarateguje umugabo bita Tshisekedi kuba yarekura intebe y'ubutegetsi mu gihugu cya Congo kugira ngo bashaka uburyo ki bashyiraho umuperezida binyuze mu
gutora ategeka cyangwa se binyuze mu matora yo mu mucyo. Ariko uyu mugabo bikagaragara yuko nyuma y'uko amaze kubona yuko guhindura itegeko nshinga cyangwa se icyo bita referendum ari mu gihugu cya Kongo bikomeye, uyu mugabo nawe aragenda pushinga intambara kugira ngo bizamere nk'umugabo bita Volodymyr Zelensky, perezida w'igihugu cya Ukraine umaze gutegeka igihugu cya Ukraine imyaka igeze kuri 12, igihugu cye kiri mu ntambara. Uyu mugabo nawe nibyo ashaka, arimo aragenda yanga ibiganiro biri hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na M23 kugira ngo bashake uburyo ki bagarura amahoro mu gihugu cya Kongo, bikaza kuba bimufasha uburyo ki azayobora igihe kirekire, akitwaza uburyo ki igihugu cye cyari mu ntambara. Ariko abatavuga n'umutegetsi bamaze kuba bavumbura uno mugambi w'umugabo, bavuga yuko nabo bagomba gushaka uburyo ki bamweguza, bitari ibyo bagafata imbunda cyangwa se bagaterura imbunda bakerekeza muri perezidansi hariya mu gihugu cya Kongo kugira ngo bamuvaneho. Yes, ikamabwe ngo amakuru none bifite rero ngo ikamabwe ngo nyaboneka niba ugeze hano ubwa mbere kora like n'aka kantu gatwara isegonda kugira ngo gakore, uri subscribe kandi ukunze kugira ngo update zazo kujyaho 5 kuri 5 ukoresha ndetse no comment kugira amakuru meza kandi yizewe uzajya uyakurikira hano kuri Chris Empire. Ikamabwe ngo mugire umunsi mwiza, imirimo yose murimo Imana ibamugisha. Ciao ciao, nakagaruka turasubira.